Inkundura zikomeje kwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umurepublikani witwa Donald Trump ndetse n'umugore witwa HARISS w'umudemokrate. Aho inkunda zikomeje kwiyongera ubwo Donald Trump akomeje gutera ishoti HARISS muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta zigiye zitandukanye, Donald Trump akaba amaze gutorwa n'ibihumbi miliyoni 65 n'ibihumbi 449 n'ibihumbi 328 bikaba byamaze kumushyira ku majwi ya 51.2%. Naho uwitwa HARISS akaba amaze gutorwa na miliyoni 60,346 na 942 bikaba bimaze kumushyira ku mwanya w'amajwi ya 47.2%. Nakushidikanya Donald Trump akomeje gutera ishoti HARISS muri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bigenda bigaragaza leta zagiye zigarurirwa na Donald Trump ndetse n'HARISS. Alabama ikaba imaze kwibanda cyane ku majwi ya Donald Trump 68.8%. Donald Trump akaba amaze kwegukana iyi leta ya Alabama. Ndetse na Alaska ubu muri aka kanya ntago baratora. Arizona yo ikaba imaze kwigarurirwa na Donald Trump ku majwi ya 50.0%. Nuko HARISS akaba yagezemo amajwi 49.1%. Alaska ikaba imaze nanone kwigarurirwa cyane Donald Trump ku majwi ya 68.0%. Nuko HARISS akaba yamaze gukuramo amajwi ya 38. Hanyuma muri leta ya California aho HARISS amaze kuyigarura ku majwi ya 60.0%. Hanyuma uwitwa Donald Trump akaba amaze gukuramo amajwi ya 37.5%. Naho leta ya Colorado nta gushidikanya nanone yigaruriwe n'uyu mugore witwa HARISS ku majwi ya 58.8%. Uwitwa Donald Trump akaba amaze gukuramo amajwi ya 43.0%. Naho leta yitwa Connecticut ikamaze gukurwamo amajwi 53.5%. Ayo mugore HARISS akaba ariyo amaze gukuramo. Hanyuma Donald Trump amaze gutsindwa akaba yamaze kugira amanota 88.9%. Delaware nanone ikaba yamaze kwigarurirwa na HARISS ku majwi ya 53.5%. Kugenda Donald Trump afitemo amajwi 42.1%. Leta Florida nakushidikanya none yigaruriwe n'uwitwa Donald Trump ku majwi ya 56.1%. Hanyuma leta ya Georgia nanone ikaba yamaze kwigarurirwa n'umugabo witwa Donald Trump ku majwi ya 50.8%. Hawaii ntago baratora kugeza na n'ubu. Idaho ikaba imaze kwigarurirwa na Donald Trump ku majwi ya 65.3%. Naho Illinois ikaba yigaruriwe n'umugore witwa HARISS ku majwi ya 51.4%. Hanyuma witwa Donald Trump yamaze gukuramo amajwi 27.1%. Indiana yigaruriwe na Donald Trump. Iowa nanone yigaruriwe na Donald Trump. Kansas nanone yigaruriwe n'umugabo Donald Trump. Kentucky yigaruriwe na Donald Trump. Louisiana nanone ikayigaruriwe na Donald Trump. Nagushidikanya Donald Trump akomeje kwigarura leta nyinshi zigiye zitandukanye. Kugeka HARISS amaze kwigarura leta nkeya cyane zishoboka yitwa California, Colorado, Connecticut, Delaware, yitwa Illinois ndetse niyo bita Maryland ndetse n'izindi leta zigiye zitandukanye, New Mexico, New York ndetse na Oregon, nitwa Rhode Island, nitwa Vermont, Virginia, Washington DC. Izikamaze kwigarurirwa n'umugore witwa HARISS. Mu gihe izindi leta zose zigaye zamaze kwigufatwa n'umugabo Donald Trump mu majwi ye 51.2%. Kugeza ubu HARISS nta gushidikanya ibice birimo biragenda byiyongera, aho buri wese amaze kwiyongera igice kimwe muri aya matora. Hano ni kuri live update kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo amatora arimo aragenda agaragara. Hanyuma abantu baribaza ate kuki Donald Trump akomeje gutsinda cyane uyu mugore witwa HARISS nyuma y'uko yamaze gutsindwa n'uwo witwa Joe Biden mu matora ashize. Ariko Donald Trump agaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwangirika mu gihe zimwe zarirwa n'umugabo witwa Joe Biden muri amatora aheruka kumutsinda. Ariko Donald Trump akomeza kugaragaza yuko ari igisubizo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amugira icyizere bakamutora. Nagushidikanya Donald Trump akomeje kwigarurira imitima ya benshi muri aya matora arimbanyije. Ubwo amatora yaje kuba yatangira isaa 10 z'ijoro hano muri iki gica hano muri
iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko Donald Trump akaba yamaze kugira amajwi menshi cyane, twavuga muri leta yigaruriye cyane nta gushidikanya, twavuga nka leta yitwa Arizona, yitwa Alabama, aho yaje kuba yagira amajwi menshi agiye ahambaye, ndetse yitwa Louisiana yagize amajwi 60.2%, n'iyitwa Mississippi yagize 62.0%, ndetse niyo yatsindiye cyane yitwa Nebraska ya gatatu yagize amajwi 76.4%, ndetse n'iyitwa North Dakota yamaze kugira amajwi 67.0%, ndetse n'iyitwa Oklahoma yagize amajwi 66.2%. Iyi n'izindi twagenda tuvuga nk'iya South Dakota, n'iyitwa South Carolina, n'izindi leta nyinshi zigiye zitandukanye nk'iyitwa Western Virginia yamaze kugira amajwi 70%, ndetse n'iyitwa Wyoming yamaze kugira amajwi 71%. Nagushidikanya Donald Trump akomeje gutera intambwe yo hejuru mu gutsinda uyu Kamala Harris muri izi miliyoni amaze kugira aka kanya, aho amaze kuba yatorwa noneho na miliyoni 65,333,327, ndetse akaba Kamala Harris akamaze gutorwa miliyoni 60,633,778 abakara bamaze gutora uyu witwa Kamala Harris. Nagushidikanya Donald Trump akaba ari ku mwanya w'imbere mu gutsinda amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Donald Trump akavuga yuko agiye guhindura igihugu cya Amerika akagira igihugu cyiza, aho atangaza yuko muri iki gihe cy'imyaka 4 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze kwangirika. Uyu Donald Trump akaba amaze gukomeza gutsinda cyane. Kugira ngo tubageze izi new update, kandi subscribe hano kuri iyi channel, hanyuma tugende tubashishikariza kubamenyekanisha ayandi makuru agiye atandukanye. Tubabwetse ese ninde utsinda, ese Kamala Harris araza kuba yatera shot Donald Trump, biragoye cyane. Turaza kuba twagenda tubamenyekanisha ibindi bintu bye bitandukanye, kandi subscribe ukandi like kuri iyi video, wandike na comment, hanyuma turabashimiye cyane, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tuba tugana kuri iyi channel.